Shubor na Khlem jong unong san Hima. Ka kun hinyo National Awakening Movement kaladawa ya ka sorkar Jylla bakan yakran bar ka sorkar pedeng hak ban pen kala ya ka presidential order shia ja khandai spa san pho bayadei bar ka thop scheduled tribe jong ka Jylla ya kane ka jingdawa ka Khnam kala pen sngoling ba ka shithi bala pha shaw chief secretary ka Jylla uba DP walang Haka Shithi, working president ka Khnam uba Thomas Pasa. Uloong baka party kala kentu ka sorkar Jylla ban batha yaki bor ai scheduled tribe ka Jylla bakin bo thek pathek yaki Kyndon balapan mi da ka Ministry of Home Affairs. Balapan mi house nam shia ja khandai spa nyo pusan bat shia ja khandai spa nyo punyo. Bat ban pha ktien shia kitna sorkar pedeng ban pentikna bakin ai ya ka baha ST ka Jylla Meghalaya tang yaki trai muluk ki basang basa ha ka Jylla. Lakin tu ya ka sorkar bakan betha eki bor ba IST bakin pediang eki jing ujor persha eki Riew badan jing artatien bala yo sernot ST hagis nem bala letno balban pendo no ru ya ka hok ST hadien bala pensisha bha ya ki kot kisla ulong uni unong yalam ka Khnam ulakan no ba ya ki ni Kyndon omshum la Pyntreikam ha ka Jylla Meghalaya Kaba lam shaka jing Pyndonkam Bakla yaki sernot ST daki Riew ki bamdei ki trai muluk jong ka Jylla. Ulak daw ru yaki khap baki Riew ki lapen kala yaki kerteng bat ki jaj ban kam ya ka hok ST. Uloong ru baki dan buon ki khap ha ka baki Riew ki lapen bana yala di hakmat ka notary public. Bat pen kala ka kerteng bat ka jaj kum ka nuksa Ruksana Prabin shaka Evelyn Sumer kum Momin Khesar sha u Eric Sumer. Ula banjur ya kum kini ki jing ki bu ha ka jing ma ka bakraw ya ka jaj bin Riew bat ka long persha ru ya ka Kyndon jong ka MHA habakraw sya ka rally thungkam bakarpang ki BSF na ka benta ka kam constable ya ki ST ha Meghalaya uba pasa ula kentu ya u chief secretary ban ya kran bar ki bor sipai BSF ban pentikna batang ki jaj bin Riew khasi jantia bat garo ka Jylla Kidei ki bala ken kum ki ST na kabenta kane karali kaban long kat kum ka Kyndon ka MHA. To nakali nga jongi mentak sini hadin ka jing pengkre ka bala simpor ba hak bedai bag ni ki scheduled tribe certificate. Mentak sini hadin bag ada bag pengkre borok macam ni ni girawan cak office jong chief secretary ande I don outstation te ila IT ka jing tho ka jongi hak bedai bag ni ka bentak. Kimat ki kongsan ba gini ba ngimla ban len la don ka jing Pyndonkam Bakla ya ka scheduled tribe status hak ni ka Jylla ka jongi be ya kan ni omri ba utang bangi daga Ministry of Home Affairs Government of India nadu 1975 1977 kada ong ba ka don shibun ba ki circumstances ki ba ki Riew ki bamde sisa ka scheduled tribe ki yo ya ka scheduled tribe certificate bat kalong ka ba Bakla kata dan nakali yang kajongi ni la penpau ya kini city don artili kawai jong 1975 bat kaba jong 1977 ya kini city artili la penni na office coba baca government of India bala address ki syabaro ke chief secretary jong ki state bat union territories ki bodan hak dega di India berkawai bat kini ki city kaba 1975 ka reference number Lipusan/EW/72-R-U within bracket SCTV katarik artik Naimi 1975 kani ka city ka la patai yaki rukom ke yaki bentar behapek bini apa yakini ki scheduled tribe issue authority haba ki issue ni taki scheduled tribe par kilo basai ba kindan yaki point ba kham kerpang na ni nakaliang ka ministry la crucial arti ba important ba ki benta ki balik se hang ni kada musmus ba omdon bala ba claim scheduled tribe by migration kata kala sai ba namar ba phimi na kawai gastin phiwan na shakastit Meghalaya hisa angne phin claim no scheduled tribe hapok Meghalaya ba sim ne benefits ki jampi ba dei jom scheduled tribe na Meghalaya kata kalong ba Bakla de kani ka city kum kalong hi ha ka para tu jong ka city ka ngum no where a person migrates from one state to another, he can claim to belong to a scheduled tribe, scheduled caste only in relation to the state to which he originally belonged, and not in respect of the state to which he migrated.
Ti kani ke benta kala syai ban kalian ke Ministry of Home Affairs berkabar pada. Omdon bala ban claim Scheduled Tribe status nama dak bayat ho. Urun Riew badai general. Lalu yat ho bat ke bari tribal. Umla ban kelak tribal. Lang kani ke siti kalau syai ban nak kalian ke jongi ni la penpau yang benta ke bari ban kani ke siti ke ban 1975 ke ba la permit dekat Ministry of Home Affairs. Hakani ru nak kalian ke Government of India Ministry of Home Affairs kelak patai ba Kyndon teng-teng lagi ni issue authority kim sotu ba ya kan legal definition yang residence. Nomor kini ke Scheduled Tribe certificate ko yo. Ketenrai ke joka kadai ke residence baik. But habang define yang residence dengan legal term kadai ke original residence. Kam dai ba pilih nak ke state kelar residence tu. No satu kita kira kita temporary resident. Nak kata kadau kini ke city ke balong lendi ba ke ba syai ba nila ai ko pi sei chief secretary. But nak kalian ke jongi ni lak penpau ba Kyndon ba ku mengi iman kasih kira saya ke buat ki Riew ki bom dai kasih ki syukalai ke teng lembak notary public ki ai ko khabar ki ku syukala kasih kala kasih ni kalau ngaba Bakla ban niram ai lagi kini complain du saya chief secretary ba rahi bentar ke khatu jokan ka representation ko jongi ko binga chief secretary ngala karpat ni chief secretary ba in syumkia lo kini ki bentar ro ban kong ban betha ya ki ST Issuing Authority bakin bin ya ki guidelines ki bala issue dalam Ministry of Home Affairs Government of India House Term 1975 but 1977 kata ban kong kabar ba nakanyang tung office tung chief secretary idei ban betha ya kini ki central department haba ki penmi ya kini ki post ki badai la reserve tentang ki ST kini ban reserve tentang ki ST ki badai original residence hang ni bang ki khasi ki jantia bagi karo lalu ngile bang ta let's say employment opportunity jong ki indigenous tribal jongi kandang la ban mentoy ya ki de kumbangi la la bi bala ki mi ki post hang ni ya ki bala reserve tentang ki Scheduled Tribe baru ki thaplang baru ki long ki thaplang bat manu bodonam bodonam samra khasi jongi ke lem takung ni guidelines kalian ka office chief secretary part ba kri ban pha ka to sakni ki central institute central department of Sarkar India ki bodon hang ni poka state ko jongi bat ka balai pada ka karpat kalian jongi yang lemba ka Sarkar Meghalaya lemba jo chief secretary ba ka Sarkar Meghalaya ka dei ban simkam no ban penbet mai no ya ka Scheduled Tribe Order 1950 yang bagi lah judawan nak puas kapor pemokanong hi ki kila pun ha kini ki tribe ber list haka part 11 jokan 1950 ki badai kita Scheduled Tribe hapoka state Meghalaya ki badai ki ba shuan migrate nagi ki state dan ki ba susah temporary yang ni te ki barong violate pada ya ka guidelines malak penmi dekat MHA te ni kermen ba lara ke state government kan follow up yang ni kebentar bat ka Ministry of Scheduled Tribe hati kuat dali ya kapan nak kalian kejongi mungkin lagi nak kalian kejongi hak city sebuah Ministry of Scheduled Tribe bakin lagi Pyndonkam yang tak pada kebasau pada nak kalian kejongi ni lah juai tengki komplain persya yang diberi kibat sim lain layo yang tak Scheduled Tribe certificate nak kalian tinggal Bakla makim dek Scheduled Tribe pada bagi komplain kita pergi cuba di bang yo nak kalian di department welfare ki ong ba imdon chu ki isila bagi dei bala rim mala ing hanta kita sibon ki jige bat kini ki bre ki Pyndonkam Bakla yang ni ka Scheduled Tribe certificate dan kalian ngajongi ni bu ka karpat nak office chief secretary ba in bata ya kini ki ST Issuing Authority badai nak district administration hak district welfare baki di entertain ya kinu ki complain ba wan nak kira pai ba dan nak kilo persya yang diberi ma ban ladalap baki ayo yang tak Scheduled Tribe nak kalenti Bakla di ban pencuta miki dan struck down ya kas ST status ke joki bat ke san pada ke kongsan ba baling iwan mentar sini ke ngila ban up nong pi keman de hendai ngiyo iya ketua attachment bami nak kalian BSF hak ba kira khot ya special drive rally ban Pyndonkam constable GD ya kis kabal bang kerpang nang dari Scheduled Tribe jong ka Meghalaya dia nak kata kadau
ni tol si chief secretary ba ni nakawai kunti ni su apa sih yang biasa ba kawan rai ni rai ban employment ni ki jongi ai ba kermen ki military establishment bo kasi jong kin le ki ki military ban permunto ya ki try ni belum but ni kepat pada chief secretary ba imparu ya ka jing tho sha ki biasa ba habak ki ong ba wa ban le special drive ban ki ST jong ka me khalia kade mendei baik nak ban ki ST jong ka me khalia abamun ki khasi ki centia ba ki garu no kani ki ST ki bala itu ki bade ki try jong ka me khalia ki de ki ne hikat kum ka guidelines jong ka city jong ka Ministry of Home Affairs 1975 1977 but mi community ba nakaliang jong i chief secretary insa simkhai kani nak mentak ka jong to jong bon bala